Sinkwa sethu sekuphila, sinkwa sethu semandla, la ngithi khona vuka udle, nasi siyasithola sihlephulelane encwadzini yaJohane isahluko 6, sifunze verse 5 na-6. Jesu wathi uphakamisa imehlo, wabona ukuthi isixukulo esikhulu sita kuye, wathi kuFiliphu, labantu sitabathengela kuphi tinkwa batewudla? Abembuta loko amhlola nje ngobe yena abekwati labetawukwenta. Lihumusho lelinye lenginake emagama ngeSingisi lathi he knew within himself what he would do. Jesu bekati langekhatsi kuye kutsi utawukwentani. La ngemadvodza angu-5,000 la kusehlane, la kude lonemali. Philiphu ubuya nemphendvulo uthi noma umuntu bekangasebenta umnyaka wonke ngeke abakhone labantu labangaka. Makusehlane la kusho ukuthi kude esitolo. Noma ngabe ke sitolo sikhona, khumbula emadvodza nje angu-5,000 mase ufaka abafati nebantwana kusho ukuthi kungenteka sifikele kubo 20,000. Noma imali beyingaba khona kude esitolo lebesingenetisa abantu ngetinkwa letingu-20,000 ethe go. Labantu banengi basehla tonke letintfo ngalama emagama mawutihlanganisa betithi noma ungakutfola kunye kwaloku akusho ukuthi sekuhlangabeteke tonke letitsingo. Uyawube solo ushoda noma likhambi laloku ungalitfola, kepha khona lapho kuyawube kuvuleke khona futhi impilo injalo. Uthi uchibela ngala, loku lochibela ngako ngala kube ngathi kudonsa ngale kuyadzabula nganhlanye. Jesu libhayibheli lithi noma amuva Philiphu akhuluma kuthi kepha singakuthathaphi lokungenetisa nababantu. Ngiyawanakisisa wathwebelela amagama abe ngemagama lasinkwa sakho lamhla. Jesu bekambuta nje, bekati from within himself. Lokuta kuwe kusidzingo, lokuchamuka ngaphandle, lodibana nako lokuvile, kushoda kweswela, kuhlupheka noma yini, kuhlola kutsi unayo yini imphendvulo, watini, lingekhatsi lakho latini, lingekhatsi lakho livani, lingekhatsi lakho libonani. Umuntfu wakho ngekhatsi. Libhayibheli encwadzini yeTaga sahluko 4 verse 23 lithi londolota inhlitiyo yakho ngoba ngekhatsi enhlitiyweni kula kugobhota tiyalo tekuphila. Kugobhota tiyalo tekuphila. Kuphila akubangelwa simo sangaphandle. Kuphila kubangelwa kutsi yini legobhota ngekhatsi. Jesu libhayibheli lithi bekati within himself. Bekangatshelwa simo sangaphandle kutsi tinto titawugcina tinjani, yini lengahle yenteke, yini lengahle ingenteki. Ngekhatsi kuwe, ngekhatsi kimi, kunemuntfu lobona uvale emehlo. Ngekhatsi kuwe, ngekhatsi kimi, kunemuntfu lova ngesikhatsi ungeva lutfo. Kunemuntfu lokhona kutsindza ngesikhatsi kungatsindzeki lutfo. Kunemuntfu lobona indlela ngesikhatsi tindlela tonke tivalekile. Ngekhatsi kuwe kugobhota imifula tiyalo tekuphila. Sicapheleke kutsi kuphila kwethu kungabi kuphila ngemvuselelo. Kunetiyalo njengaloku malina kukusehlobo. Uye ukhandze tiyalo emigwacweni, ukhandze tiyalo tigobhota emanti la ungakavami kuwabona khona. Kepha makwengca lihlobo kuphela isizini yemvula,
uthi khanze nato seku-dry ngathi azange setibe khona, setiphelile. Leni isizini iyaticetsa, iyatishintsha. Kepha bese kuba khona tiyalo lotawutikhandza kusehlobo, kusebusika, utikhandza tiyachubeka. Noma ngabe kuthiwa kunesomiso, kukhona tiyalo lotikhandza tigobhoda njalo solo tiletha imphilo. Kungumthandazo wami ukuthi wena nami sibe ngiletiyalo ngekhatsi letfu kugobhode kuphila lokutawukwenta ukuthi noma ngabe ubona simo lesinjani ngephandle ngekhatsi kuwe kugobhode kuphila. Ungaphiliswa isizini, ungaphiliswa ukuthi umsebenzi uyavuma, ungaphiliswa ukuthi uchashiwe, ungaphiliswa ukuthi ibhizinisi ihamba kahle, ungaphiliswa ukuthi umtimba uphilile, kepha uphiliswe ukuthi noma umtimba ushayeka, noma imali ungayiboni, noma umsebenzi ungawuboni, noma kufunza kuvaliwe, noma kuye esontweni kuvaliwe, kepha kunemtfombo logobhodako longashi ule ngekhatsi, lo mtfombo wekuphila. Kwangathi ungagobhoda njalo uchithekele nakulabanye. Amen.